bumva ko abirabura batazi ubwenge, badafite ubushobozi bwo kwiga ngo baminuze, ari abanebwe badashobora kwikorera no kwitekerereza ngo biteze imbere, batazi kubahiriza igihe, batazi gushyira hamwe, ari abanyarugomo muri kamere yabo, babaye imbata z'ibiyobyabwenge n'ibindi byinshi bitesha agaciro. Ngiye indorerwamo abazungu bareberamo abirabura muri Amerika. Iyicwa ry'umwirabura George Floyd mu kwezi kwa gatanu kwa 2020 ryatonetse ibikomere by'igihe kirekire bitajya bikira mu mibanire hagati y'amoko, cyane cyane hagati y'abazungu n'abirabura bo muri Leta Zunze za Amerika. Black Lives Matter, ubuzima bw'abirabura bufite agaciro ugenekereje mu Kinyarwanda, yabaye intero n'inyikirizo nyuma y'urupfu rw'uyu mwirabura George Floyd. N'imvugo ikubiyemo ibintu bibiri by'ingenzi: kwamagana ubwicanyi abapolisi b'abazungu bakorera abirabura bisa nk'ibyabaye umuco, ndetse no kwamagana ivanguramoko n'ubusumbane bukabije abaturage by'umwihariko abirabura basaba impinduka. Muri iki kiganiro turibanda kuri ingingo ya kabiri y'ivangura n'ubusumbane hagati y'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarura ry'abaturage muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragaza ko muri iki gihe abazungu ari 60% mu gihe abirabura ari 13% by'abaturage bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 2018 abirabura bari munsi y'umurongo w'ubukene, ni ukuvuga batarabashaga kubona amadolari 12 ku munsi, bari 20.8%, mu gihe abazungu bari munsi y'uwo murongo w'ubukene bari 10% by'abaturage bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amadolari fatizo umuryango umwe w'abazungu winjizaga muri icyo gihe yari akubye kabiri amadolari fatizo yinjizwaga n'umuryango umwe w'abirabura. Abirabura bari bafite amahirwe makeya yo kwiga kaminuza no kubona akazi keza ugereranyije n'abazungu. Mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2020 abirabura bari abashomeri bari 6.6%, mu gihe abazungu bari 3.6%, kandi mu kazi kamwe umuzungu agahembwa menshi kurusha umwirabura. Kubirebana n'ubutabera, nubwo abirabura ari 13% by'abaturage bose bagize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, 30% by'imfungwa zose zifungiye muri gereza z'igihugu ni abirabura, nk'uko bigaragazwa n'imibare itangwa na Minisiteri y'Ubucamanza muri Amerika. Kuva mu 1976 kugeza mu mwaka ushize wa 2020, imibare igaragaza ko 34% byo bakatiwe urwo gupfa bose mu gihugu ari abirabura. Ikigo cy'ubushakashatsi cyigenga cyitwa Pew Research Center cy'i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigaragaza ko umubare w'abirabura bari muri gereza ukubye inshuro 6 umubare w'abazungu bafunze. Mu rwego rwo kuramba, icyizere cy'ubuzima ku mwirabura cyari munsi y'imyaka 4 ugereranyije n'ubw'umuzungu. Mu mwaka wa 2014 umwirabura wo muri Amerika yari afite icyizere cy'ubuzima cy'imyaka 75, mu gihe icyizere cy'ubuzima ku muzungu cyari imyaka 79. Abana bapfa bakiri batoya n'ababyeyi bapfa bazize inda nabo ni benshi mu birabura kurusha mu bazungu. Ishami ryigisha iby'imibanire y'abantu sociology ryo muri kaminuza ya Minnesota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rigaragaza ko umuntu yumva neza ubusumbane n'ivangura rikorerwa abirabura iyo asomye neza inyandiko n'ibitabo by'abirabura bazwi nka Maya Angelou, Toni Morrison, Perry Thomas, Richard Wright, Malcolm X n'abandi birabura, kuko ubwo busumbane babukuriyemo. Kuki ivangura n'ubusumbane hagati y'amoko bwakomeje kuba karande muri Amerika? Abashakashatsi benshi bahuriza ku mwanzuro umwe. Umwanzuro w'uko bitoroshye gukosora icyarimwe amabi yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka isaga 100 ishize, uhereye mu gihe cy'ubucakara bw'abirabura. Hari abemeza ko inzego z'ubuzima bw'igihugu zose zubatse ku buryo ziheza umwirabura ku buryo atabona amahirwe nk'ay'umuzungu. Kaminuza ya Minnesota igaragaza ko abirabura baba ukwabo bonyine mu bice bikennye badashobora gutura mu bice birimo amahirwe yo kubona akazi keza, ni ukuvuga aho abazungu baba batuye. Abirabura kandi mu kazi bahembwa makeya kurusha uko bakagombye guhembwa,
byongeye amashuri y'abirabura akarangwa n'ubucucike bw'abana benshi kandi ntahabwe ingengo y'imari ihagije. Ibi bikaba bimaze imyaka ibarirwa mu magana uko ibisekuru bigenda bisimburana. Abazungu bafite imyumvire y'uko basumba abirabura. Bumva ko abirabura batazi ubwenge, badafite ubushobozi bwo kwiga ngo baminuze, ari abanebwe badashobora kwikorera no kwitekerereza ngo biteze imbere, batazi kubahiriza igihe, batazi gushyira hamwe, ari abanyarugomo muri kamere yabo, babaye imbata z'ibiyobyabwenge n'ibindi byinshi bitesha agaciro. By'indorerwamo abazungu bareberamo abirabura muri Amerika. Iyi myumvire nk'uko kaminuza ya Minnesota ibigaragaza, niyo ntwara abazungu bakoresheje kuva mu gihe cy'ubucakara kugeza ubu, nubwo abashakashatsi bagaragaza ko bidafite ishingiro muri kamere ya muntu. Iyi myumvire niyo yabaye intandaro y'ivanguramoko, ubukene bw'akarande bukabije mu birabura n'izindi ngorane abirabura bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Benshi mu basesengura iby'iki kibazo bibaza niba Black Lives Matter izashobora gukangura abanyamerika kugeza ubwo babona ibi bibazo bibugarije. Abakiri bato bo bagenda bahindura imyumvire. Nko mu myigaragambyo iheruka ya Black Lives Matter, abazungu bari benshi muri iyo myigaragambyo yabaye mu gihugu hose nyuma y'iyicwa ry'umwirabura George Floyd. Iri vangura n'ubusumbane bishingiye ahanini ku cyo bise white privilege. Ugenekereje mu Kinyarwanda ni ukuvuga ko abantu b'uruhu rwera bafite amahirwe ku buzima bw'igihugu abandi bantu bo mu yandi moko badafite. Abashakashatsi banyuranye bavuga ko white privilege ifite inkomoko mu bucakara abazungu bakoreye abirabura, bwanditswe mu mategeko guhera mu myaka y'1620 mu byahoze ari koloni z'abanyaburayi mu bice byaje kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubucakara buciwe n'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1866, ivangura, guheza, guha akato no kunena abirabura byarakomeje uko imyaka yagiye isimburana. Abashakashatsi bagaragaza ko watangaje bwa mbere white privilege ari William Du Bois. Ni umwirabura w'umunyamerika, akaba umuhanga mu by'imibanire y'abantu no mu by'amateka. Ni umwanditsi, akaba n'impirimbanyi y'uburenganzira n'ubutabera bw'abirabura. Du Bois ari mu bashinze imiryango itandukanye y'abirabura irimo umuryango uharanira gutera imbere kw'abaturage birabura, National Association for the Advancement of Colored People, wavutse mu mwaka w'1909 n'ubu ukaba ugikora. Mu mwaka w'1935, Du Bois yasobanuye ko hagati y'abirabura n'abazungu hari umurongo ntarengwa, ari nawo utuma abazungu b'abakene badashobora gufatanya n'abirabura b'abakene kugira ngo barwanye akarengane bose barimo, bitewe n'iyo myumvire yo kumva ko abazungu barusha amahirwe abirabura. Du Bois amaze gutangaza bwa mbere cyiswe white privilege ntibyamenyekanye cyane. Byagumye mu bahanga b'abirabura kugeza ubwo umuzungu Peggy McIntosh nawe yabyandikagaho, agasa nk'uwaguye amarembo kuko n'abandi bazungu bahise batangira kubyitaho. Peggy McIntosh ni umwarimu akaba n'umushakashatsi wa kaminuza ya Wellesley College yo muri Leta ya Massachusetts. Akaba kuri ubu ari mu kiruhuko cy'izabukuru ndetse akaba yaranagize uruhare mu kurwanya ivanguramoko. Mu mwaka w'1989 yanditse igitabo yise White Privilege: Unpacking the Invisible Knapsack. Ugenekereje mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo amahirwe abazungu bafite andi moko adafite, gufungura umufuka utagaragara. Muri icyo gitabo yasobanuye ko abazungu kubera amateka, umuco n'akamenyero byabo batajya bita ku byo bafite abandi bo mu yandi moko batagira. Yatanze ingero 50 zerekana amahirwe abazungu bihariye mu buzima bwa buri munsi. Nyuma y'igitabo cya McIntosh, abahanga bahurije ku bintu bitandukanye birimo kuba umuzungu afite amahirwe menshi yo kugera mu nzego z'amategeko na politiki, akaba atagira impungenge z'uko polisi imuta muri yombi igihe cyose nta mpamvu, kandi akaba yumva yisanzuye kuba polisi ku buryo iyo ahuye n'impamvu yo kubitabaza abikora bitamugoye, mu gihe kubiraburaho ahubwo usanga polisi isa nk'ibahiga. Umuzungu afite amahirwe yo gutura neza kandi heza, afite amahirwe menshi yo kwiga kugera muri kaminuza kandi nta muntu ukemanga ubwenge bwe. Umuzungu kandi afite amahirwe menshi yo kubona akazi. Mu 2016, kaminuza ya Auburn yo muri Leta ya Alabama yatangaje ubushakashatsi yari imaze imyaka 3 ikora. Abashakashatsi b'iyo kaminuza bohereje abakoresha batandukanye imyirondoro imeze kimwe, imwe iriho amazina asa n'ay'abazungu, indi iriho amazina asa n'ay'abirabura. 18% byabo mu gice cy'abafite amazina asa n'ay'abazungu bahamagawe n'ibigo bishaka abakozi kugira ngo bajye kubazwa, mu gihe mu gice cy'abafite amazina asa n'ay'abirabura hahamagawe 15% gusa. Ni ikinyuranyo cya 3%. Ugendeye kuri iyi myumvire ya white privilege,
umuzungu ntagaragara nka mayibobo cyangwa umuntu wabaye imbata y'umujinya, ubugome n'ubujura muri kamere ye. Umuzungu waburiwe irengero aravugwa cyane mu binyamakuru kurusha uko umwirabura waburiwe irengero avugwa. Abazungu bagaragara cyane mu bitangazamakuru, muri za sinema no mu bitabo, bitandukanye n'uko bigenda kubirabura. Kubona igihembo ku muzungu bifatwa nk'ibintu bisanzwe, mu gihe usanga abirabura benshi bakwira ibihembo mu nzego zinyuranye ariko ntibabibone, ku buryo niyo umwirabura abonye igihembo bifatwa nko kwiyerurutsa ko abazungu batanga ibyo bihembo kugira ngo berekane ko batikubira ibintu byose bonyine. Mu rwego rw'ubwiza ku bagore, usanga umuzungukazi atagira ipfunwe ry'ibara ry'uruhu rwe, mu gihe abirabura baba bashaka kwitukuza ngo bagaragare neza nk'abazungukazi. Abantu benshi batangiye kuzamura amajwi kuri ibi bibazo byose, bagaragaza ko barambiwe ubusumbane buri hagati y'abazungu n'abirabura. Nubwo bimeze gutya ariko, bisa nk'ibikigoranye kuko bitoroshye ko amateka y'imyaka isaga 100 akosoka mu gihe gitoya gishoboka. Mwakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Nitwa Cyprien Ngendahimana. Shalom.